Saudara, 2.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, Polda Metro Jaya mengerahkan 2 pasukan gabungan untuk mengamankan pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Australia di Stadion GBK Jakarta. Selain mengamankan jalannya pertandingan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di beberapa ruas jalan di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil ya gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya, antara lain Kodim Jakarta Pusat dan juga stakeholders ya, ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Penonton sudah membeli karcis, mohon tertib, santun ya, kita berdoa supaya Indonesia menang ya, kita doakan dan kita tunjukkan menjadi warga Indonesia yang baik dengan sikap-sikap yang baik. Nanti mohon ikuti petugas saran dan petunjuk petugas kami di lapangan, akan dilakukan SOP pemeriksaan barang-barang bawaan dan lain sebagainya ya. Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel akan dilangsungkan di SUGBK Selasa malam. Jelang laga, pelatih Shin Tae-yong mengaku jika pertandingan ini tak akan mudah bagi Indonesia meski bermain di hadapan pendukung sendiri. Selain terpaut peringkat yang cukup jauh, Australia juga memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bermain di kompetisi Eropa seperti Matt Ryan dan Alessandro Sirkati serta Nestori Irankunda. Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan ini sangat yakin anak-anak asuhnya bisa berbicara banyak di laga nanti. ST yakin Jae Itses CS bakal menampilkan performa terbaik demi meraih kemenangan di kandang. 그런 부분을 이제 보시면 되고, 상대 스트라이커가 나오든 안 나오든 우리는 호주는 우리보다 항상 강했던 팀이기 때문에 모든 선수들을 우리는 경쟁으로 경계하고 우리는 모든 선수들에 대해서 준비하고 있기 때문에 스트라이커가 나오고 안 나오고 떠나서 호주 팀 자체를 우리는 경계하고 준비하고 있습니다. Now the level is really good in the team. We're feeling really good, and we are really confident to beat Australia tomorrow. So yeah, we're not scared of any team now. Pelatih Australia Graham Arnold tak segan menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia bakal berjalan sulit. Terlebih timnas Indonesia bermain di kandang dan sebelumnya baru saja menahan imbang Arab Saudi. Yeah, look, it's about the team of Indonesia. It's not one individual. As I said, I've sat and watched them play many times, and we know their strengths. We know the system that they play and their style that they play. And it's just about getting our game right and making sure that our mentality, we didn't have the right result first game, but for me it's about seeing the reaction from the players in this game. Setelah meladeni Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia selanjutnya akan bertandang ke Bahrain dan Tiongkok pada Oktober. Rinintani Ken Haniel Rivelino, Kompas TV, Jakarta.